Sership ke bulna to clear tu te chibai ule chanchin thar ilongai thlang achiar tu ti biak cham lena Agriculture Technology Management Unit atma le Fishery Department Sership District in sangatui tira keutir dan Farmers Training Demonstration nei ani Sanghanote sangachia kain todel zel theinan tunlai hian Sership District chung kusang not vanlai phai East Lungdar New Sership le Chetlang ate atma Sership District le District Fishery Department te tangkopin ma lakme kania abikin common cup sangachenchi te chu anu le apa thlir hrangin atui da na thanpa siama omjanei takin tuitir ania heng sangatui te hi hapa son lu le ni in nili atangani somin kara anote anlo ke thin ani Agriculture Technology Management Agency le Fishery Department Sership District te tangkop hian tunlai hian district kusang sanghanote tam takti ke utran mekin tuna tanga kumrei lote chuan sanghadil siama vultu te tan sanghasenchi common ka big te chu achia in todel mai thei anin be sei thu an soini lungrem na tho awangin leisang atanga marveng pan na kong khari ani National Highway 54 Sership leisang veng atanga marveng pan na masihi sangati hall bulchu kong tlaniam tur vena tan lungrem na tho ani dona helai muna ke kalthin mi puitele lirthe kalthin te an himjok nan le chaktaka na tho ani theinan Sership Additional SP Vanal henga chuan Mars ni kuwa sangni somni pani atanga Mars ni somni pare sangni somni chungin helai kong hi road blocka puan ani thu chu siamin atar langani Sership District a wal gaukuma week man me kani mit BP sang te hriat trin glaucoma tibo tura malakna atana kumtina man trin wal glaucoma week chu tunkar thotan ni tangkhan man me kania kumin hian khovela moi imit duat ro chu thu puetan manania Sership District a chuan thotan ni tangkhan program rang man chho me kani wal glaucoma week sangni somni pani man mek pol hian Thenzo CAC thokte chuan Nimin Khan Government Standard Middle School zirlaina pangte chu an skula kalchlin midlama harsatna an neile neilo an endik saka mi pali hena athlonin tarmit an pek baka zirlaina pangjong tan multivitamin an semboka chunulama thuthar thedar tu de tan in an tirna hun an bu sai bok ani Nimin Khan Sership District a shikai mi somruk pali mubelle nin mi ja som paruk dama chuatir ani thung Nimin Khan Sership District a COVID-19 shikai mi somruk pali mubelle ni in mi ja som paruk enkol daman nia shikai enkol lai po mi zanga ain an tlem to ani Nimina shikai mu so zinga hian Sership a shikai mu chu tamberania mi somni pathum mubelle ania PNI venga shikai mi pasari munin New Sership bazar veng le kanan venga shikai mi pali veve mu ania New Sership veng la ya shikai mi pani mu ani boka agriculture complex darnam veng IOC veng leisang veng tuikho veng le veng chunga shikai mi pakhat cheu mu ani hengba ka hian Thenzola shikai mi somni pakhat mu chuani in chingchi pa mi paruk mu ani boka bongpui chetlang munzo le not vanlai phai shikai mi pathum cheu mu ni in thingliana shikai mi pani mu ani bok heti hian Nimin Khan Sership District a COVID-19 shikai mu chu to chu mi singkhat sang ni zanga pasari ni in Nimina mi za som pruk enkol dam te nen shikai zinga singkhat sangkhat zakwa somria te chu enkol dam ani to a shikai mu chu atanga zazela somko panga point pasari paria te chu enkol dam ani to a shikai enkol dam an pung zela shikai enkol lai mi zali somko priat lo amin shikai zinga mi somni pakua an boral to ani M Venkaiah Naidu India Vice President chuan Voin Khan Mizoram Assembly House session a thu soi Mizoram Legislative Assembly pariat na session voi ko na chu voin hian a trek don ta a Mizoram a chamek Vice President Pu M Venkaiah Naidu chuan chuma session a thu soya Governor Haribabu Kambhampati po he huna hian atelani House Speaker Pu Rindian Sailo chuan Vice President lomna thu soi nuwa Pu Venkaiah Naidu chuan Assembly ma chuan thu soya Vice President chuan Mizoram Legislative Assembly session a thu soi the chu lom omti in kumin me thla Mizoram Legislative Assembly kumsum nga na lomani don ti alo hriat pui thu le alom pui thu soya India ramin zalen na asual chua kumsum sari panga na lomna Azadi Ka Amrit Mahotsav akal pui mek le Mizoram Legislative Assembly kumsum nga na chuan India rama democracy ro pui na le mason na alantir thu soi Vice President chuan Legislative Assembly chu mipui mason na atan thaber ngai tu a soiho na mun turani awangin tu lo le omjanei lowa in hel boina emo inti boina mun turani lo thu asoya
hemi konga hian Mizoram Legislative Assembly chu enton tlak tak nia riat thu asoi Vice President chuan Mizoram State Inrel bolna local village level Inrel bolna ngai poimo ani chu lom umati thu asoi boka intlan ni khuwa ko ran le tlom ngai pol ten thanem ngai taka troi oma intlan mon om tak aom theina na chanvo poimo tak anchal thin chu fak omatia COVID-19 rileng do konga sarkar le puilung rol taka an tho ho na te chu fak om atibok PM Venkaiah Naidu chuan Sustainable Development India Index sangni somni pakhata Mizoram chu kum sangni som pakwa tanga somni a rank somni pakhatna ani atangin kum sangni somni le somni pakhat index a rank som pani na a invor so chu lom omati thu asoya mason atana inkalpo na ngai poimo ani chu lom om atia kutna tok tu te ti mason le choi sang tura agriculture le horticulture konga state in ma alak na te tourism le industry ti masona tur a ma alang te chu fak om ti in state malak na pui ACDP in mi pui da poimo masa a malak ani zulom om ati thu asoya masona na thole malak na reng hi tu na mi te tan chau ni lova kan tu le fa te chanvo tur ti chelova antana ram thale nuam kan siam zel theina tur zonga kalpui tur ani thu le mihar sa berte choi kana tur hoi zonga kalpui ani tur thu asoi state mason na atana state le central sarkar chu in nei taka thok dun tur ani thu asoya Vice President John Mizoram Tanpo Tunhaya Prime Minister Development Initiative for North East Scheme Noya Khorjarukda ani thu asoya India Marsak State temason na sarkar lai puin angai tu thu asoi rolin heng state ten an Legislative Assembly a mai chi member tamjok an nei chu poimo atia tundin huna parliament a po zazela som pakhat chau mai chi ani thu asoi Vice President Chuan mani pian pui trong ngai poimo na chang hriat chu trula di thu asoi tela trong sang atam theng ber thiam tum chu tha ati rolin chumi ma chuan mani tronga kan chiana kan choilar thiam ma saka poimo ani ati Vice President in thu asoi zo hian House Leader Chief Minister Puzoram thanga chuan lom thu soya state boy ber te jingami ni thin kha tuna chuan state ralmuang ber Mizoram chuan i tak thule voin tlenga assembly rural na borok thatak nei thin ani chanpo he state ralmuan na ina kentel thil ani thu soya state dangte tan po he remna le mon na hian ton tla kani ngai be sei thu asoi ani Vice President hian naktu hian Mizoram chu san le don ani voin khan mamita World Consumer Rights Day sangni somni pani mandan tu rel ani voin khan DC office chamber mamita pulal nunlua district borsap hovin World Consumer Rights Day sangni somni pani mandan tu rela thutkhom ania meeting hian mars na som panga a World Consumer Rights Day lo thleng tur chu mamita po man venge ni se atia resource person somin consumer te dikna chon vo frang in thriat na le injirtina nei ni se ti ani heba ka hian program kim changlo duang turin president district consumer organization mami district chu ruat ani bok voin thutkhoma hian SP CJM DCSO baka president district consumer organization mami district le district consumer dispute redressal forum member te antelani voin khan pulai ma chouza IAS retire state election commissioner hovin MDC general election lom tu thirlok na le inbua saidan turte soi hovin meeting poimo siha nei ani voin sumadar som pakhat khan DRDA district rural resource center siha pulai ma chouza IAS retire state election commissioner chuan kumin MADC noya MDC general election lom tura siha district inbua sainte thirloka soi ho pui turin districta MCS le MPS officer te a meeting puya pulai ma chouza chuan kumin MADC noya MDC inthan pui kan mason tura hian peace free and fair election om ngei theinan official te in thorim na afakom le ani atiin final electoral roll po tun tharal ma atlang zarani anga chumin nuwa inthan hi puan ngal ani don ani ati inthan hun chung hian election model code of conduct hi khautaka ken ko tum tlat tura official te chu fuin inthan na mon om thianglim le fail fai nei ngei tura ani bo sai de chu thatha lova kalpui chun zomzel turin voina official gal khom te chu acha ani pula sang le na district election officer le siha district borsap ni bok point an malak to chin le ani bo sai dan tlang pui report fil fai tak pein MDC election po official te baka NGO VC MJA political party le siha mi puiten an troi om that nazara fil fai takai an tling tlak nge be sei thu atar lang bok pulai ma chouza state election commissioner hi PVL remliana MCS secretary state election commission in aron troi om ani Kati zong ka chanchin thar ka ngai thlak thei chu ani e